To me, yeah.
Why me different in the mood? I'm a bunny be a tuna. Meta wase da. Why me so amadepa? Achi me ni me pushei. Meta wase da. Why me different in the mood? I'm a bunny be a tuna. Meta wase da. Odi Ahenkan Kwame Yeboah, wajili drop. Odi Ahenkan Kwame Yeboah.
outside consortium for $25 million. The copper mines for $25 million because they couldn't manage to keep them. The company that came in and took over the Zambian copper mines in 3 months made a profit of $75 million. They did not pay the Zambian government upfront in cash for the mines. They were going to pay them over a period of time. Here we have this company that has an understanding of how things work, raised the money at the government's expense, took money that the government should have been making, and gave it back to the government and said we paid our debt in full, and give them now 0.006% of the proceeds of copper mining. When right outside the door there's people in poverty, people in not eating, people ignorant, people dying, high levels of AIDS. And what's the deal? Churches are full, people are praising God, Africans pray all night. Prayer is not in the success equation. Prayer is in the revelation equation. Decision making is in the success equation. You have to make a decision and be sound. We have to be disciplined and make sure we go and get what God has called us to get. You can be full of the Holy Ghost, but you can still be ignorant. But as for me and my house, I will get understanding. I will get understanding. I will get understanding. It's time now for us to rise up and be counted. This year, the country of Ghana turns 50. Ghana was born the same year we were born, in 1957. Ghana and South Korea had their independence dates on the same day, the same year. But look where South Korea is. South Korea is by nature not a Christian nation. South Korea by nature are Buddhists. China, which is the next large world economy, they have stated that in the next 10 years, 20% of the Chinese people will be multi-millionaires. That means almost 450 million Chinese will be millionaires. They are not Christians, they are Buddhists. The Japanese are Shintoists. Those in Indonesia and Malaysia are Muslims. It's not about praising God and hallelujah and a great thank you Jesus. It's about possessing an understanding as to how things work. Chief Superintendent Kofi Saponi from DSP and Manchester. Meeting Odi Ahenkan. Yepeja Odi Yama Oso Yade Odi Ahenkan Yetimi from the Ankara to Afro Church. Odi Ahenkan maybe kind. I will gospel shows in Tie na obeyensha. Yepeja Odi Yama Oso Yade Odi Ahenkan Yetimi from the Ankara to Odi Ahenkan maybe kind. Tie na obeyensha. Yepeja Odi Yama Oso Yade Odi Ahenkan Yetimi from the Ankara to Odi Ahenkan maybe kind. Tie na obeyensha. Your friend will force from former Asante Kotoko captain, Glass Star captain, 1965 Cup winners. Odi Ahenkan program, and you may be a Nekosiara, Mitia, Namania, Papa, you did personal your program on your video home. That's it. Yes, I am here. Dear one, get me free, my home, and you follow the company, who's here, Odi Ahenkan. Thank you. Nitiena munyansa nimdie au paso kasa Odi miame ba Odi Ahenkan twedi ampon oisrael o ma unchenso na yekese bisi obe yekese pa Odi o frame eleda imana pesimi. Thank you.
And that is the most unique thing that we have as Gambians. Like we interact with one another, we live. Achenkwana no bremu ni Odi Ahenkan Kwame Yeboah wajinedra odidem My name is Ahenkan Kwame Yeboah. Meet Odi Ahenkan. Oh yeah, Abu Burger. Oh yeah, burger. I am a few. Sale, Abu Market. Metro Bobby, Metro Dennis, Metro Katia, Metro Mamma of Father. Metro Bobby. Ah, peoples. Once again. Why are you? Killer. I don't know the designer and she have not. The mama is Hallelujah. Ahinini tunichado. Hey. Mamachi amama kwapa. Midindi Achenkwana na minu bremu Ghana's international killer Abubunia. Mami volume apiotus. Ni papa mpa. Ani awrade. Se awrade kasa. Aswachi nyina tadi. Esa sadai. Yeyi na yawate. W. Yesua. Ena mi ba sa mi be chemo Africa Queen Mackerel munwibi. Ena mecha ema no antuma ene Africa Queen Mackerel. Pipa akunafo makomako anwotwe anopa ya hyehyehye. Me ma antuma na mama Africa Queen Mackerel ka ho. Mamu adwuma bi no asaya mama. Hallelujah. Turi aba mobile phone. Ubafra pa. Ufra na tiere tompe. Uba baje ntoma no asaje Africa Queen Mackerel. Twa wanum keke. Adwuma me de ma on say. Me pa ema kunafo. Me se me pa ema kunafo. Maku anwatwe oje ntoma no asaje Africa Queen Mackerel kotwanum pacho adwuma bi wo ho abayansa ube adwuma pa ma untima tisete. I don't know the designer and she have not. The mama is not Odi Ahenkan so we are the no man for the handkerchief. I want to see you so many that oh, na me say what you for yes, so I can't hold them say well. Oh, they how damn so we are the
to no man for the handkerchief. I want to have a dream so in the day. Oh, I'm a pam. Oh, man mo. Me say ama kunafo makuma nwotwe. Anopa me be mamontoma. Na me mamontoma ni wie a no asama Africa Queen Mackerel fa twanum. Na nim de ayu. De wo mu nyina ne say ye ka ne say. Wo ba be bompai. Said ye be ya. Kotoku Royals watch mu da. Aka match makuma yensa pe. Na o ma qualify eco premiership. Premiership ni say teams akese atotwo wura wo Ghana ha ebiti se Brekum Chelsea ebiti se Aduana Stars Bechem United Krobia Santi Kotoko ukuma pima pembeba Metema Fobiai Fabulous King Pfizer Babies sa team atotwo we nyina no se nyame adom na Kotoku Royals omutimi wini 3 matches e dom nim ni se wi afie besimu no odan yede afie besimu no odafa ne tuma pafira afie besimu no ebi beka asane ebi beka aboabo batabi manso akroso asubua o bum ne yenkohe wodan kwanta jedem esem enyinase abenase chese me kan majadian ayirebi ofuase takurase o sabra wachi kakra wanchi ko anim kakra achimso aduro awisa bom kopima soja fokurum ene ye fo sen achiase so na me cheno ina nyankopon so empabo tiefa otie kunafo mpae pa tena matontoma de aba ana me masa to Africa Queen ene udi dina Ahenkan FM still the best in the east. Okay. Tena me manuma kunafo yi mu na me ne mu die mu na me ne mu gina so den me be bo telephone number at the right time no wotwu bo say tena ngojuna bo akasima du na bono nkono na nkono bosi kai ma bie tetifo ne so se wonye kurani na afra asembeto ye pese kuna fufuo mu omakumam omunsunum bompa edi makutuku Royals na nyame ntiwiem no ma emema na emrante na ho dini yokoduru honhom Judas bi obabe from na nyame nyini film mai na yenya a united front from management to the technical team to the playing body na nenso mpese nipa ji boom about that sports stadium and they say nipa about that sports stadium because you bi as you bi kurada udwabo am kura jabro da because se Kotoku Royals qualify say we hotel se wopom hanyina madidi teams bi on beda hotel ahoho be free chichini benche beba Kotoko supporters beba ha supporters beba kwemu bede wo main mu bede internet me ma me makunafo se me bo telephone number na majudi bebe obi anu Ahenkan FM uba ye mountuma ni amount Africa Queen Mackerel anopei unya dokun papa bi ana opan sole na unya dokun papa bi Africa Queen kwa do bola subidare se wakuno ataju fowa eniyati denne ataju eniyati denne na odi bon kwana sia ebia na obeka tekwan ana se ebia obeye eyevense abenkwan menkwan ni hurufa so famamoni ni je ni ade no udi fa boase avenu wa tu Africa Queen egum la ilaha illallah afadi amao hwana ti ai achenkwana na onu bremu ni Odi Ahenkan Kwame Yeboah wajine dwa ojujem wedem midasio Kwame kai piami tumi yanko waba Kotoku Royals ya jiba bia Asa for ready Sunday. Hey.
Sana ya mongu manania ya be drum be etne ana kotoku ba sino chance bia mo sha ya mo goes de be tombia kukuro gwade yankopo ame me mami krom kwasi ada krada evi se minya igbo peace affair me mami krom kwasi ada da meba me ba Friday anadwo ma betem sabi so Saturday tutututu sami ba chima babu Saturday bi mada kotokuro ya sena adama kuma so se e wo se nyina yetimi bua na timi qualify internet peace fm masira kwan ye gina na ye gina o dance sports stadium me wo ye adwuma Ahenkan fm na ne wa mo dance sports stadium ye yiwadi enne kurom hani panyina wo bebia de obi aye bia odan man so bebia wo timi ni bia eso ba kotoku he wo do nim de be se odan na o enne ye wo ye adwuma Ahenkan fm ni ye okotokuro ya match na ubanso a yempe free gate betwe skakra betwe ticket beto ticket na timni nyeska because premiership ni de Jesus Christ nti I was say ba 4 minutes more and then on just say and then me pesa taxi drivers no muji kure boso and me nyangum pe muma Ghana fo any kotokuma we say bibi besi bibi baba besi okotokumam ye benya eye premiership team Linford Asamoah kai yamijrao Ahenkan na oyin grem ni Odi Ahenkan Kwame Yeboah wajile matitem krovo be mbete mi yuo medu adwuma mu ha ene ne menya kwa yuo medi papa so mo ma park ne to ma mal magina so ma yuo di Mojano na me so me nyampon enen de ma ha de be si nya kwam ha kotokuro ya sitini ya get peace of maba abu komaya transmitting live on Ghana's best eastern regional radio station Ahenkan 93.3 number bono 0201 944 485 0201 944 485 0554 820 910 pacho ufre number we na bala ne so a eye kunafo pese kunafo di kotokuro ya so kunyamianim no sere de se bibi mpo na be ya kwansidie be ye san a onyin fitim na kwan na omwa na for the first time kotokumam yenye premiership team wa to ye kunafo a ufra bompaye wi a na wa dawurade ase se de wakano usire urade se ye adiboniefo edwamambofo akronfo nsekuro peseminkunya na nso hu ye mobbo na mfie bonin film ye na omwa ne yetimi emra premiership we adwuma me de ma bom pa ye wi a bia obi Ahenkan fam ha beje ntoma na beje Africa Queen ko boguso e bibia amfa level 0554-820-910 Achenkwana na live on radio. I tell you, fire is burning. Okay, me kwa mano so. Hello, me mwache. Ye, wafrache, kafra. Hello, me mwache o. Hello. Hello. Good morning. Me mom fire ma
Abo. Na koto komai. Bọ́ọ̀lù ọmọdé kùnú. Mi bá jọ ẹ̀fọ́ sẹ́yìn. Lẹ́fọ́ mẹ́ ìyá Joseph Mane bàbá jọ rẹ̀. Wúfúrẹ́ firi kúrò bẹ́ẹ̀ so. Mi kàtà firi àbọ̀. Wọ́n lè jẹ́ nkyẹn náà ọ̀kẹ́kẹ́ kyerẹ́ wọn. Ní ibi ọmọ ankasa. Máa mi twa ntoro yẹ hu ni nyinaa wà ha o ẹ̀ na yẹ hwẹ́ mu no. Mi ká nkiri bi a. O sè. Mi ká nkiri bi a àtúntàbà nkakyerẹ́ o. Ẹni yẹ starting foforo. Wùdí ni sẹ́yìn. Wùdí bi àdé Joseph Mane. Joseph Mane na wà wá ID card so. Wùdí lankasa ni wọ́n di ya. Yẹ pẹ̀ sí ẹ̀hu ID card àwùkúta ẹ̀dí ẹ̀ wọ̀ sọ ní bàbá jẹ́ ntoma ní Africa Queen Mackerel no. Àná mi sẹ́ mi wà bọ̀ àbọ̀. Ababu ndi ọwọ na udi ẹwọ okrataa so. Medi na ọwọ krataa no sẹ medi Victoria Amagbo. Victoria Amagbo. Me ba cha wo ye kunafo. Ku invie zeni. Ku ya igbeni. O ye invie zeni how many years? Kafra. Okay. Enti ya ena su di 93.3. Akona tobo na pekasa. Anti ya bompa ya makotokuro ya sanope se de be ya ombedi nkunim ewo ball a enemu ne Nania FC ebono. Ose ai. Mena me bompa ya ma o. Anti mi se bompa ni yetie mpa no. Na send the bompa ya ma ababo mai kotoko mai. Na bọ́ọ̀lù àwọn bọ̀bọ̀lọ̀ ọmọdé nkùnú. Amen. Bíbá tí wọ́n fa wáyé card Ahenkan FM ha àrùpẹ́ yà arábẹ́jì ntoma náà sá abẹ́jì Africa Queen Mackerel mi dá sí ọ wáyé. Mo ọ̀yà dé màmú ní tùmí sẹ́ n'ani efi paa ti mi ti n'ase kẹ́ n'ani nfi ànkọ́ bọ́bọ́ no pa sko patu mana. Sanya be ya obehunu onya kokwa kwa Suzeni ebe ye nyami ela bidle Nada ba chocho di na mami Nya desidie awo kizo suma brabo imu mini e wajidi ni e ma ba mu Sani ebe ya obehunu Sani ebe obehunu Sani ebe ya obehunu onya kokwa kwa misabena na kawanya desidie awo kizo suma brabo Mr. Dominic Fokuosa our Abrochimem Scotland so di Ahenkan anopa mi che was Scotland no wa moni yo mi ginam maba mi nchi Lobo na mahia nani sorry no adai Wana mla so Odi Yaja Odi anwani na odi empato ese me na be me dia ma be siro bi me ma ne Anwa fila no so me da so Anwa waso adene se wunya kunafo a don't even try to call there be any mensusu mu ha abasirwa no mo no amfre misrewa anwa ye mini papa ba won teme dem ye principal man mimi B no kululu that's all abubuza ye tusa why na ye boni okay la na blenke memu achibiem Hello Odi Yana Odi apom te sen Nyangu ba ho e mabọ na mpa cha wo nso Nyame adum Odi achemi Ye de nyame ase se wa ware mi se kunani
Achema sane na me no kase. Oyiwa. Mare mi se kunani na enso wunwu ye nti menye kunafo. Mo. Ebo me ma wo adwuma ye pa. Oni adwuma. Ye da se. Ya me nya madum ne kotokuman mu nwini. Ensha o man da o man. Na me ani onyam. Ah. Anan. Me mpa ibo tie no na mmom wunwu nti me de menye kunafo. Me yiri dofo papa bi a won say da mo me da se. Ono anu o tie na mo papa de wu cheja me a wo case. Asamaba. Hello, good morning. Morning, oh. Mami, your friend say na gasa friend. Odi, ya family anti aja me ka tafi o ma ya me pe ya nyame asum due nkan o. Enkan so. Me pe me mpa ibo ne se. Kotoku royals. Na me pe yo nyame na odi Israel fo di wo mu cha e pu kokko no. Me mpa ibo ne se wonya wo mu mpa ibo tie fo. Amen. Wo no ne tumi eburu tumi nyina so. Ene amepei awie won se ne ho animonyam. Amen. Akotoku ya fa ye ntoma pelfra. Amen. Ewo Yesu mu adomo no nti. Amen. Amen. Anta dwampa cha odi e wo ID card so ye say. Le pa cha Mary Boahin. Yo, anja dwa no pay ya bomodi so baba Ahenkan FM ha baji wo Africa Queen Mackerel na sa baji wo ntoma na empaibo onyame ntie say bosha ya hye no ekurafo de vrepo se ekurafo mienu anya ntoma anya Africa Queen ye twam ne dia mo Kotoku Royals ye nyina ye timu ha Linford na ne dia na so po ye babbo ni chidom. Hello, good morning. Hello. Good morning. Morning. Na Pamboko. Aboko. Ere nyame ase. Nse abo. Mbaja fro sai. Asa me kwa ketwa. Anti akwa ketwa. Me pa tell you. Agwa ketwa abo bro no ba so na wo. Me pa tell me wo koko shade opposite. Koko shade opposite. Yeah. Uyo ba kunafo. Me pa tell ai. Kafra mufa no ho ye de. Me pa tell ai. Ede nyame ase anopai ya samu di Kotoku Royals ba kwa nyame anim. Na mo akunafo de nyame tie mu mpaibo. Na nyame enye ya dom. Na 3 matches aka ye ni nkunim mpaibo. Yo, me say nyame ahode ma kotokuman. Say nyame ma kotokuman fa ne ndoma panfra. Na oda aman so yenye ni onyam anfa ma kotokuman. Enti yesa ma kotokuman say nyame enom anka ye ho na yenche na yenye dim. Amen. Yada se papa panti ba to betima ba Ahenkan FM he ya. No abajo ntoma. No abajo wo. Sesia me yale dadem ti mama me ba aba baje. Oba fa na ID card ma for ID card ma ne mra wan. Yo, mira. Mo we yale dia no pa do benya tina pa wi. Yo. We mami. Kotoku Royals. Si anya ni pa hemianza 3 yi ti da politics ya yi si ana nyefe yi si table so Kwame Asante na Stone Boy also ko reception homo ba na odu ma ba number ba live studio ha Stone Boy in the building. Kotoku Royals bonu guda Kotoku Royals one place no one the ball nam tantan no idea for bonu park no so there achim that sports stadium is the premium mama na unso Awurade adom. Me ya from Odi Ahenkan Kwame Yeboah mama mpa chonse from saying ta so from Akuamansa mama Akuamansa free kuro ben so ta so free aboabo achim aboabo he ya that's all. Ala babu na benji na mufre na tom titi asara na ija babu vo ahemienza na afion. Mama Akuamansa. Papa. Na mufra no ho ye de. Awurade adom. Mesire me busa wo ye kunani. That's all. Mo ye bi sade akitua bi Kotoku Royals si akan ene aka si makomiensa. So mu di mu kunim pe. Ombeba Ghana Premiership. Chesa kan si kese wo the whole Ghana. Ewiase nyina beba odane ne mpotem ha. Chesem se mo akunafo mu mompaye no nyame hu ye mobo. Na ye team si entimi qualify empire ball.
ɛsɛ nyankopɔn ahoɔden ɛde ma kotokuman sɛ wɔma ahoɔden yansa adwene ne nimdeɛ a ɔno bɛtumi ɛde abɔ bɔɔlo yɛkunimdie aba ɔman Ghana so ɛsɛ Awurade sɛ ɔmo ayɛ na bɔne biara ɛmfi wɔ saa bɔɔlo bɔ no mu na mmom no ɔma nkunimdie ɛne anigye ɛne ahosan ɛne yɛsrɛ adwumfi amen. Wie maame ya da ase tia no pɛ ya wobɛtumi aba Ahenkan FM na wabɛgye wo ntoma na wasa abɛgye otinapa na anɔpɛ yi yɛfɛ no Africa Queen Mackerel twa wɔnum kɛkɛ why ya damase nyame hyira mo o hyira wo nso ne mema maame fu kwa mo ɛdɛ nam no sutim so fine che Kwame ya de ya na ye wo ba se ba Facebook wo tintin na za mo bo se ye de ya fa nyanchi ya de se nyame ani madom ama kotokuru oyas ema mu sankwan hello me ma achi Odi Ahenkan yeah Bakwa wunya kura ni nti Friday. Odi Ahenkan Papa. Ya bi asia kurafo na mfre yesre wa. Asa na block kurafo na chance. Me di obo na di say wi ebedu obi aso kakra. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning, boss. Yes sir, everyone so ka free. I salute ba ko pa na ko chin this year. I salute you Odi Ahenkan. You are joy kura ni. Odi Ahenkan ba to me se tiase. You any baba eh. Eh radi ni pa wan homete. Ni abotira utimi nya adwuma we da. Cha. Africa Queen Mackerel asoso sa no. Entuma no tuje amuru dwan soko. Nye obi mpaguo bia wo. Dabi. Ya di sra Awurade Nyankopɔn ni mado. Se emeya sabin preduasa. Omu kunma wuejo. Emema mo yima wuejo. No ma se tema dene. Awurade fa botiefo. Kotokuru oyas. Yampa boni o. Awurade menem kunmidi anya ya dia. Me da se o. Hello. Hello. Mami osikasa. Me bon boy ma kotokum waya fo. Tobo mami tobo. Ya fra say. Ya fra na Abramansa. Mami Abramansa nyina fra sisi ano. Mo pa cha da bi afa na ma fra. Ba ko di akua mansa ho. Mami na fra wa daroma. Me fra abo. Eh, nena abo fo ma haja ki telephone. Yo, na amufra no ya de. Nyame adom. Ede nyame ase. O amufra ba esen. Wo fo be Niensa ne nan. Adan. Ena ina mo mbie nyina ka nyinu. Me hwe om fefia. Ancestral mu nyam yo ma anamboa. Mpatai. Ma me yade se de ne se ye pese nyame fi osuru musuro. No beka kotokum ranche no se de David onyame ma na hoden no di Goliath so nkonim no. Na kotokuman aya hinkro no achim da. Entimi nye kra behwe e wo ball bom. Empire ball. Me ti bon pa ye ma kotokum ya fo. Se 3 months ya kai. Nyankopɔn nu omati na nyini emaye. Amen. Pacho betima ba Ahenkan FM. Wa beje o Africa Queen Mackerel na wasa ba beje ontuma why. Me ba so yo, me ba so me tesi a. Betima ba zie. Zie. This is how we do it live on your super duper radio station. It is best. It is best. Ye jam bawe den Allahu Akbar. 0201 944485 0554 820 910. Hello, Hana Mlaiso. Hello. Ava. Bio. Mani. Pedi ama boadua. Ama boadua frefre.
Abuabo. Hey. Sabesha so now na tie. Hi. Udin dia mabu adwoa. Try. Yo, na sabi misra mi busa o uya kunani. Pepa try mi ku ya flo benya fe. Kaka. Ye kafra na ye muno. Mo pra muno. Mesi o uya ye muno enche. Asemo. Asem dia asem na mo fra no ye. Omukuguwa. Hey, omukuguwa na jese munyo. Nyakura wofa, nyaguro. Au. Nyame ba kire wate. Mate. Abu oni bia. Kura wie suku, ba kura wie suku kura me nyabo afo wi ese. Na wo ye adwuma ben. Se me nya adwuma. Na pani bia so nim. Me ma ne dia omu di ha. Akito na wo me che me na mo fo na ka kire ba ku do wi ese. Na o ma no we. Omu ni ha da bi ha. Omu we he. Ebi won krandi na wa ma adwuma na papa be ofa. No one can dia say azo mutimi mane ma me no de hwe ejiri mai na wa kodi ngran fo kakra mafie asemu afa mpa bota machi nyame ntebe yi wai ema wa ba mumu yo na kwatokuru yesi akan miensa yedim nkunimu pe odamam adwuma bebusu se tam ball be peja ye pesa mudi tim ni kọ nyame anim empire ball ma me yo awade eda wasia no pe kotokuru omo bobolo ni pamien sa ade me no show sa pa dum no tumi no nya sa abo abom na de om be piale nkoso be de america ma o ma ni sa omo di wura ma fa himien sa wom na wadi mie kwan yansu nya kra be fe bi sa de abo ya kra be no o yes Kristo di muti amen umba bode da pa so buli shema miensa se wom eni bajitina pamiensa ntoma bajitina pamiensa wom na jintoma ka wo brasisi ai ende ya no pa ya baje mate brasisi Ahenkan FM mamni pa boni mo hwam wo so mo start ya miensa se wom empa bona mu ntwa mame what empa bo wo se empa bo miensa se wom kwa mi anya ni bai yenya ensia akamienu hello memwachi bwakwaba hello memwachi mwakwaba sister me ekuna fo na mutimi mfiri we ozo na wo fra na oni baby ogina sister ma wo fra bato free Achimoda sister medemano me gina so kakra ma sister ma wa achimoda na ye bobo no na wo fra no wan kan cheza wo fra ma no ya twa no wo de hwe no ya twa no nti me fra won tete kafra wanyi hello sister ma ofa ne fra osai me fa ja me de amasafo akantimpo mpachai sabi bisa wo yekurani me pachai ye wunyi bia sa me boa mpachai kafra wate Maseyo nyame behwe ene Kotokuru Royals ye bobo e wo dance sport stadium na kama chesene makomiensa ye dim nkunimpe ya qualify ba premiership nti yesem se mo akunafo yi munsungu awurade so ene na omma ya hoden ne ani nkunim ti bompa ya Kotokuru Royals uwi Ahenkan FM ha baje ntoma na baje eye Africa Queen Mackerel adi na kwawe wate fampa botu aso nenko bacho ya bompa ye rade ya da wase sa Kotokumai eja bo mo hu ban akansi a wo mu besi bo mo hu ban na omu ni nkunim e wasumdwe mu ampanifu a taitire nyina aka wo mo hu fa wo hu konkro no bo obi ahu ban ye beye musio esane ohawo ni amane biara no ajapa yifi mu maye adom ne nti amen mo sister ma for wadi card Ahenkan FM no pa sisi a hyehyehye baje ntoma na baje Africa Queen Mackerel tina pakase akase fa ko bola super no pa ya tetetia me fa choyo me dance unshira unso
no ya shaba yedu so ya kana de ma shaba yedu so